Kiari munini wa governor dina kaunti Tharaka-Nithi Nyaga Muisraeli na wete ngari yonde nindire kawatikana igititha kwa Ruiru inde ni mianka ya kaunti yoka kirwa itagaria akiaria review point ya mwera yoni thiari ugana baingi bachukuru chi ya university ya chuka kinyabari ugwatine bakuringo ngari muno ngari kwithira matamira ira kwa nindiri tithwa na Ruiru muno na itwetithwa kithia tera mawatho ya barabara. Ruthanjuru wa munini wa gavana Wilson Nyaga Muisraeli ye munthi rurerekera barabarani cia kaunti ya Tharaka-Nithi. Muisraeli akiugaga kuri na nkari na nkinya thithia nkari bakuthi na rwiro runene rwiro rutari rwega mono mandereba baraba kwendia mira na baraba kurukagira ndeni ya kaunti ino. Nuntu bwa ngari jietu asa jarimi betu baba rugutaga kimera gietu kia mira. Kwa guni mbejete ahane kenda ndebera ndreba betu bonde tukubalomba telomba bakinya kuria kwina institution jietu muno ta Chuka University nitukubalomba ba nyiyagie spindi yao nondo number 1 nitutete jina nyingi muno nitutete kinya andu babikibiki nitutete kinya adi na njira kwa guni tukubalomba na njira ya heshima. Muisraeli ariuga kuri na mawatho mara mabatiri kuthingatirwa akiri barabarani no mono barakinya kuwe na machukuru ta University ya Chuka na nkinya thoko ira chingi ndeni ya kaunti ino na bakimenyaga sheria iku koguo ntikuona mpoi wigatuma ukuruka uringa jiana uringa mto umulaga nundu bwa gintu kira wirite koguo ni ngolomba ndreba beto bamira beukie warning ate tione to amuete tutete keria baulaga jana jietu kana ntubeto barabara nundu bwa carelessness kwena sheria barabarani ane baijona kinya traffic act jieku tayari ariuga mitino ni ongerekete bunene na antu baingi gota motoro bari ogwathithia bikibiki arito na nkinya antu bangi kumania no thithia bwankari na nkinya into bionthe bithiagira ramini butari bwega koute kiromba mtu nawe amenya rutete ngari ate rutete ngari ewe wenka barabara wina ngari jienge na ina antu bangi koguo ndiromba na barabara jao baspindi nditwata batonya bauna keria beje banyi spindi beje bajieta spindi ile yagirite ile kuendeka ile ina namba 1 tigatuma tugena accident ya kura kanto aimlessly all haini hau arikiritie na kuga bakarutha bunthe burabumbikana ta thirikari gutigira makinya marito makuthuku akiri baraba kunanga mawatho mama tuyo tayari ta thirikari we can do anything to ensure that they follow the law no kitu ko balomba na heshima mundu akinya na menye barabara tiwe wenkeku na ndagwa tu akinya Chuka University twena diana jieto ala twena constituency ngima ya diana ngiri 25 na uni akwenda anto barugute ngari na spindi ile agirite na kinya anto beto bambo na borane baite to muno ni ngari uji amela na rikiuma kala inini itiri inini yajo ikaulo tuko we undenda kubera tubalomba telomba na kwenyiya ba kontiro spindi yao. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi.